Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Kat banang mi kisngi ka jela megalia ka lanang sei shu ya kibriyo ki badan ya la kasap ka pakerpang ba ublei nong bu nong thau ula ai haki la ka long ha ka tho katar ha ka wai ka siau ka tem ka put ka shat ka kemen ha ka drodor ni ka tho dor bat kum ta ter Haka jingwat banyak jong ka Batisi TV mentaga kenti ka lalap saya ka wei pat ka kenhun jong ki samlarang ba ki badani ka sap ka ba khamper bat kata kalong ha ka ba odor bat penwandor ye ki jat jingshna ki ba lai phau rukom ki ba da penyak bet hado kata ta ye ki nongpet bat kumjuk ru wat ye ki brieu ha ba ki pha shna kerpang ban penwandor ye ki jing penriam itenat ha ba dan ki jing khawai sngi kha ki jing khawai tho shongkurem bat ki wei ki kam sngob ha Kini kisah ngut ki baju ya trelang man la kasngi kila thau ru daga kenhun ya ka ba kila jer kerteng la isap arngut na kini kisam larang ba kidei ba tre ka kam sarkar kat ba arngut ki weipat kidei baju tre da ki kam la jong ban yeng la ki jong ki kjat ha kini kenhun la isap kini kisah ngut ki kwa ru ba ki wei ki ron sap kin wani snok tilang namar ba ki don ru ikajing angnut ban ya sam pateng la pateng ya kasap ka phong ka ba kinu kisam la ki ba angnut ban penpau perthai ya la kasap ka ba ki don Kita ni beri kita buat senai. Kita ni waiting room. Akan ni ada dining table, dining room, akan ni sitting room. Usna hak perabian. Kita akan filek ni ha. Alhamdulillah jumlah. Senai modal. Ya kini kisah ngut latip kerteng kum uba bansok lang lingdo uba mangkara khongwar u Ferdinand El Thaba bat u Jeremiah walang. Ka Batisi TV ke belayo alat bansakhi ya ki jing trai bani jong kini kisah ngut lalap bakishna lai phau jat ki tiar tem tiar pun ki jing lek kai ki jing bo jing sat hayeng tang dak ba penan kam dak ki tiar bala bret kom ki phong thep dok ha ki plywood bala tam kentany ki so bat ki dieng Syuk kini kisah ngut ki julek penriam itenat ha ki jing khawai tho bat ka jing tre jong ki kalong ka ba itenat bat ka ba penyak bet hadu kata ta haba bishare rukom tre jong ki namarba ki da penan kam hok shisha yala kasap ka ba ublei ula ai kerpang haki Sans ne menshwa kaya kata kacing ya terikam kucungi kalau dari bisnes dari kadi ta kacing sestunat te penyana jiksna bi buka hieng dia di menglapo ngibu po Facebook di kidon ki prio ki pa comment segeri jiksna kacungi ki tenat kita na pedeng jong ki pada ki kali ki sejale decoration wedding birthday tinggi ni hot ni persyang balik dia hadirin kita di kawan dan kilawan pat kat orang yat kapur kadang one show ting suthu ba kani kakam kadon ka demand teh tengger kan dia kejungi isyam pada pa kai kadi kasap ka bidan ni ting yo kaduna namang itir kam sarkar tengah suthu ba kani ka sap ka bidan masko ya ka ba ni dai pat IT syaki be pak nang beladang ya belasai kani ka jisna kan miap lang kan mo di ta ka bangi ya perkhat nge song ya terikam tu nge song nyele akno di kini perlok be trilang ki ong ba bha bangin ya form dok ka kerja training man ai kerja kai kini ki khna beduk pelana kala gari kasi jentia ti perle kini kakam ru kam ding bosok
Tinggi kami ke Jengkersan, di Babuan. Pat ni kermen pa kani ka stien stang ke persiang ko jingi kan long ka bayat bet. Marbata percaya minta kibriu cuma usul decoration deh cuma pila ban sina kum ka singku ajungi di ipan ki dor ki pen po YouTube Pinterest ki pa sini hadin pangila page bishar bha tak pangila isna labun ngilai kini di ikhtiar ki bang yes ya pedang kam na ka bang isna jisna kini ndade bang thiet kini ki kurat benar tinggi suat kini apa dan perintah maka bang iwan kini kipong. Apa yang dia bikitar ke bang perintah maka bang misna yang disna ke sini, kambon ini kini kipong. Ikam berapa ikam sim kini kipong dok ha, sendok ke bagi ini ki dia dok ha, kita kamsu. Dan kibri sim itu kita sentil, riangi kiat kam. Di tang misna itu ki nak pong sendok dok ha. Gila pun asron tum jadi kisah sedut khabar khat pisnagi jong wandor pang pa ke ba kalong pa best out of waste mo kabut kebelak kentat hangi kalong kayak yo Kitiar kiba kidan hi kitiar mau kiba sup banyo long ya kabade ba kadi Christian kitiar long yo long kisuk bahi kiban yo marngi panan kam kom kini ki das ki glitters ai di nata kirong fabric paint habade ka basa ka kam kan kidan ki basa da kitai kidan basa da karong di long ngi panan kam nikta ki banong kitiar di mdei ki ba ya banyo kan long ki basuk ki ba kitiar banyo te ka project bangiyo ka bahe ti kadai jongga School St. Joseph kadai platinum jubilee ka balong ha usnem ar hajar khatprane arja khatra kadai kata bahe kadai baki dan concert ai ka school ti kadai kata ka bahe do aga stage ngisna kalong da ka plywood hi kadai nama baki dan kane ka kilang kinja ki concert am ti dan come backdrop ti hagja ka kita backdrop ngi use dak kai long ile dak kane ka plywood kan Nisna ke plywood ai. Gift back mo di kini ki tap ki kirtan gift di kidan ki briu ki ba plong kejuk menta ki kwa ba ki lek kelong bet kelong uniform deh di pantiet kim kwa mar kim yok korong ki kwa maki di ki kwa ki korong sao ki di ketika tim color joki di ki kwa pasna ni pasna ki taru di habe dei pede bakanika model kini mar kidan ki briu ki pa isna ki yeng jongki ti teteng kilong ki yeng ki pa isna saudong kimla kot bor ya kapan pa architecture ti kwa pan pia kamera pan internet ti kiwan sengi yong phila ne man penle pan pia kamera ki yeng jongki tingi pan batai ngimla mar ngimdei kat kalai ti sipen sinari ki model kan pisna kan guru ka bagian bu ki kitchen nata pede ki storeroom di bedroom sitting room the dining room perkunta tertarik
ngidan kadi kasap ka pakarpang ka bablay ayangi ti ngim kwa te ba kani kasap ka bangidan ngi benut larang ngi klar ina perthai ngi benut paka kani kan yap lang ti ngi kwa ba kindan ki ban simti ti ban simti kani ka kam ka jungi ndai ki khna ik ba ham he ngi kwa ki khna rit ki khna ki ba kumta ki port ki tirta ki jungi south nem sans nem ta ti kan ki khna ki ber ngila te ban nikai ki prasut no kumbalong ki football baby league itu stang ibret di daga klub kam he la sai kilap simti di kam jungi kani kadang dai takaplan ka jungi ti kamut dan dongi langsung taj din stang ni kam rini stang no hi tang sukut ke ka sulak ham kerja ni covid-19 ingin stang yang perhat kita stang sudah po orphanage po setiap yang tung saya keleng-keleng ingin juga mi atang ni po sulong ni keleng kari kasih dia kemasih ke bangin pa si ki pa kalong dari ai pa sekti bri dan sap pakin numplen ai kasap pat aku juga poru khamtam gitu ki dan kasap ham kerpang pakin dai ban buri ai kasap dai ban panlong kimensir no pakai ek kidan ai lang sewi kenapa ki beru kinya kirla pan padiok pentalang no mer ni ba akhir dia percaya minta ki bun ki kena ki bedok kidan kasap mereka pli kelat ki kajiba pli kelat ki kalau ba kimio ikitiar kitar dan kam kimio kicingkai babiang ki takan dia lor kan nong rempa bisa ya perhat ya kabang mun ai ka dikasap sakit ki happy baret instan